Jeg elskede livet i Teheran. Det var min by. Jeg var en del af det hele, og på overfladen var der ikke forskel på os udlændinge og iranerne. Shahen voksede i sit eget billede af sig selv og fjernede sig mere og mere fra virkeligheden. Han kronede sig selv som kejser over kejser, Shahanshah. Hele den internationale politiske verden mødte op ved foden af en af de vestlige kulturs vugger, Persepolis, for at fejre Persiens 2.500 års imperium. Det danske kongehus sad højt til bords. Kong Frederik fik den persiske kejserinde til bords, mens dronning Ingrid havde den ære at få selveste Shahen som sin bordherre. Sus majestades, honorables presidentes de repúblicas, altezas, eminencias, excelencias, damas y caballeros. ایران اگه نفت نداشت خوشبخت‌ترین مملکت دنیا بود. تاریخ به خوبی نشون داده که چقدر سیاست و مذهب و نفت به هم وابستن. مگه شما انتظار دیگه‌ای داشتین از انقلاب اسلامی؟ بله، ما انتظار داشتیم که بهتر بشه. عدالت بیشتری به وجود بیاد. زن‌ها از حقوق برابر برخوردار بشن. در این مدت خیلی کوتاهی ما تصور می‌کردیم که انقلاب واقعی در راهه.